Soqtalo pachatqa patunka paya katanaka ojalá qaraki markachirinaka huk'ampi yatiawinaka kalwatana. Achakachi markajania pataka yatunka maranakana jarakiwa. Akaqaparanakan hakun hamsa hiltawayraki kamaqsaro port ataraki akamata uñihtani wayrakta. Abiayala yatiawi purt awayiwa achakachi markaru. Akamarkaja hikatasiwa provincia o masuyos La Paz patauraqena. Achakachi suteja saraqiwa hachakachi arunakata. Achakachi markaja utea siwayiwa patunka pusi urunaka sarajkana enero paxita 1826 marana. Censo 2012 yatia wirjamaja pusitunka sohta waranqa markachirinakaniwa. Ukamasti akakepa maranakanja uthiwa hiltawi. Aniwa hiska markaki ejete. Hanu kasti ciudad sutimpi untatajewa. Koratej akama suma utanaka, yosq atakinaka, yataqañ utanaka, hacha qollaña uta, terminal, coliseo huk'ampinakaw lurasiwayi, suma hakawi utjañapataki. Makullakat anta aljasire soqta tunka maranaka aka irnaqawina katas kasaja, uñihawayiwa kunjamas achakachi hiltawayi. Hani ch'usakina. Ch'usakina hani pani mayni sutkan qatoq. Ni aicha ni anta ni kuna panantkanat. Mara titukiu algapana chalo aicha. Ukata kisana alaut hirigiti. Hicha hakeh inao. Hane uichuta nakikina. Tijana ka kuma nakikina. Akama hiltaweja apandirakiwa kunaimana hanwal tawinaka, ukamaraki askinaka. Justicia toqetja hiljata wayiwa hucha luririnaka. Ukampis haqepura ñanqacha sewinaka. Algunos acontecimientos, festividades que tiene propias de la provincia, por razones estadísticas se ha podido establecer que se incrementan el número de causas penales. Qollañ toqetja waliw irnaqañaski, anchitkamaja hanira wasuma utayatakite qollañ utapa, wakisiuma hospital de segundo nivel. Hemos tenido varios problemas respecto a equipamiento, respecto a necesidades básicas como ser luz, agua. Hablando específicamente del equipamiento, como todo hospital público siempre hay varias necesidades, ¿no? Tanto de equipamiento que requerimos para poder realizar algunos exámenes complementarios. Yataqañ toqetja alcalde municipal Luraskiwa machaqa yataqañ utanaka. Ñapaqalqo qach'ayataqay utañaka machaqata infraestructura sukunakwa qallantaway lurtañampi. Machaqanaki. Tosukaja ñaki ña chikankapki kunankana obra bruta. Yaqipanaka ñaki utuktayaway karakina, ¿no? Kama ukaja educación toqipaja amtapaja naira sarantañuka. Uxanja utjarakiwa ama planta procesadora de lácteos, utayata gobierno toqueta, konatej uxa municipión jawalja markachirenakao milk'ich awapje. Abiayala yatiawi ukamao uñihtaniwayi achakachi marka.